Okay, ek wil net eet nog een van die wenbakkie af, asseblief. Northern Food Ingredients het vir my Big 5 Spices gestuur om te probeer alles van steakhouse na smoky na Worcester sauce, Mozambique peri peri. Maar hier's wat ons nou gaan maak. Hier is ons 2 bakke. Hierdie ene gaan ek die ribs and wings rub opsit. Mooi bedek hierso en dan hierdie een gaan ek my eie rub doen. En dan gaan ons op die einde kyk wat hier in kraai koning. Okay, hierdie ouetjie is gespice ready to go. Big 5 rub. Kan nie wag nie. En hierdie een is met my eie rub gemaak. Okay, Big 5 gaan ek links pak, eie creation gaan ek regs pak. Kijk hoe mooi lê hulle nou. Big 5 links. Special regs. Okay, is 40 minute op 200. Ons kyk hoe lyk hy. Joh. Ekkies. Ek het nou gisterand die chicken wings gemaak. Nou is my seun hierso om vir ons die toets te doen. Baie. Flippen lekker. Okay, ek wil net eet nog een van die wenbakkie af, asseblief. Dis nie dieselfde een nie. Maar Kan ek nog een kry?